Zamislite vojnika kog metak pogodi pravo u lice, a on nastavi dalje. Zamislite da taj isti čovjek izgubi oko i ruku u borbi, preživi više padova aviona, pobegne iz zarobljeništva kroz iskopani tunel i opet se vrati na bojno polje. Zvuči nemoguće? Verovali ili ne, takav čovjek je zaista postojao. Zvao se Adrian Carton de Wiart, britanski oficir belgijskog porekla. Od milošte nazvan neuništivi vojnik. Ovo je njegova neverovatna priča. Adrian je rođen u aristokratskoj porodici u Belgiji 1880. godine. Sudbina mu je bila namenila udoban život i pravničku karijeru, ali njega je vukla avantura i ratna slava. Kao tinejdžer potajno je napustio studije prava u Engleskoj da bi se pridružio britanskoj vojsci. Imao je svega 19 godina kada je falsifikovao ime i godine rođenja kako bi otišao na front daleke Južne Afrike. Bio je to Burski rat, prvi od mnogih ratova u kojima će se boriti. Vrlo brzo okusio je pakao bojišta. Tokom jedne bitke mladi Adrian biva teško ranjen metkom u stomak i prepone. Pao je na prašnjavu afričku zemlju, krvareći i boreći se za dah. Mnogi bi tu završili svoj ratni put, ali ne i naš junak. Preživeo je te rane i bio hitno prebačen kući na oporavak. Njegov otac je bio zaprepašćen. Sin jedinac je ostavio fakultet da bi ratovao i zamalo poginuo. Ipak, kada je video rešenost u Adrianovim očima, popustio je. Mladom ratniku dozvoljeno je da ostane u vojsci, gde mu je, čini se, bilo suđeno da bude. Narednih godina Adrian Carton de Wiart gradi vojnu karijeru i stiče britansko državljanstvo. Ali mirnodopski život mu je bio dosadan. Čekao je priliku da se ponovo nađe u vatri. Ta prilika je došla 1914. godine. Prvi svjetski rat je upravo izbio. Adrian je tada kao oficir poslat u afričku pustinju, u britansku koloniju Somaliland, današnja Somalija, gdje je buktao manji ustanak protiv britanske vlasti. Tu se suočio sa okrutnim ratnim poglavicom kojeg su zvali Ludi Mule Mad Mullah. U jurišu na jedno utvrđenje pobunjenika, kapetan Carton de Wiart je poveo vojnike u napad. Metci su fijukali svuda oko njega i ubrzo ga pogađaju 2 puta u lice. Možete li zamisliti tu scenu? Suočava se sa smrću, krv mu se sliva niz lice, ali on odbija da padne. U tom napadu izgubio je levo oko i dobar deo uha, no nekim čudom ostaje živ. Hirurzi su mu izvadili parče metala iz glave i zbrinuli ga, a Adrian se probudio sa zavojima preko lica. Za takvu hrabrost ubrzo dobija visoko odlikovanje, orden za istaknute zasluge, ali njemu je na pameti bilo samo jedno, što pre se vratiti u borbu. Čim je mogao, stavio je crni povez preko prazne očne duplje i nastavio dalje kao da se ništa nije dogodilo. Za njega je gubitak oka bio tek mala nezgoda na putu ratne slave. Posle Afrike, Adrian je premješten na glavnu pozornicu sukoba, u rovove zapadnog fronta u Francuskoj i Belgiji. Tamo su besnele neke od najkrvavijih bitaka Prvog svjetskog rata. Da je i 7 života imao, čovjek bi ih tamo potrošio. Ali ovaj neustrašivi vojnik kao da je imao 9. Ranjavan je iznova i iznova. Gotovo da je teško pobrojati sve povrede koje je pretrpeo. Vodio je juriše u blatu i bodljikavoj žici i uvijek insistirao da bude na čelu svojih ljudi, gde je i najopasnije. Nije prošlo mnogo, a Adriana je već pogodio metak kroz lobanju na Somi. Da, kroz glavu, ali ni to ga nije zaustavilo. U drugoj bici metak mu je smrskao skočni zglob na nozi. U 3. ga je pogodio u kuk, u 4. u nogu, u 5. mu je metak okrznuo i drugo uvo. Gotovo da nije bilo dela tela koji nije bio ranjen. Vojnici su se šalili da je sav izrešetan poput švajcarskog sira, ali i dalje stoji uspravno. Najteže od svega, negde 1915. njegova leva šaka je bila raskomadana gelerima. Ostala su mu samo 2 prsta koja su jedva visila. Doktori su oklevali da odmah amputiraju, verovatno šokirani opštim stanjem njegovog tela, pa su ga ostavili da čeka. No, Adrian je bio nestrpljiv ratnik. Sam je zubima otkinuo ta preostala 2 prsta kako bi im olakšao posao.
Nakon toga lekari nisu imali izbora nego da mu odstrane ostatak šake. Od tada je nosio rukav uniforme prazan, zakačen pribadačom uz rame. Sada je bio jednoruk i jednook, sa bezbroj ožiljaka. Ali nemojte ni pomisliti da je zbog toga napustio front. Čim su mu rane zarasle dovoljno, insistirao je da se vrati svojim vojnicima u rovovima. Možda se pitate, odakle on čoveku tolika upornost i hrabrost? Njegovi saborci su verovali da je jednostavno rođen za borbu. Carton de Wiart je kasnije kroz smeh govorio da mu je rat u krvi. U jeku bitke on bi šepurio rovovima sa povezom preko oka i praznim rukavom, bodreći vojnike kao da je nepovrediv. 1916. godine, tokom strašne bitke na Somi, pokazao je upravo tu vrstu neustrašivog vođstva. Kada su u paklu artiljerijske vatre poginula ili ranjena trojica komandanata, on je preuzeo komandu nad svim tim jedinicama odjednom. Pod neprestanim kišama granata i metaka obilazio je položaje, dovlačio pojačanja i municiju. Lično se uveravao da se linije drži. Pritom je morao da izloži sebe otvorenom neprijateljskom paljbom bezbroj puta. Nijednom se nije povukao ni zatražio zaklon. Zahvaljujući njegovom herojstvu sprečen je poraz koji je visio u vazduhu. Vojnici su kasnije pričali kako ih je njegova pojava bodrila više od bilo kakve komande. Ako ona jednooki i jednoruki pukovnik ne mari za metke, kako bismo mi smeli posustati. Za taj podvig junaštva Adrian Carton de Wiart je odlikovan Viktorijinim krstom, najvišom britanskom medaljom za hrabrost pred neprijateljem. Postao je legenda na zapadnom frontu, ime koje se sa poštovanjem izgovaralo u rovovima. Do kraja Prvog svjetskog rata dogurao je do čina brigadnog generala. Kada je 1918. primio komandu nad jednom brigadom, vojnici su ga dočekali poredani u stroju, umorni, blatnjavi i iscrpljeni od godina ratovanja. Odjednom na konju im prilazi čovek zaista nesvakidašnjeg izgleda. Crni povez preko levog oka, leva ruka mu nedostaje pa mu uniforma ima prazan rukav, na grudima blistaju silna odlikovanja, a na licu mu brkovi i osmeh prkosa. Mnogi nisu mogli verovati da pred sobom vide živu legendu o kojoj su slušali bajke. Kroz redove vojnika prostrujala je tišina i divljenje. Neki su kasnije priznali da ih je prožeo hladan trzaj strahopoštovanja. Taj čovek je nosio 11 pruga na rukavu koje označavaju ratne rane. 11 puta ranjen i još jaše ponosno kao da je nepovređen. Kažu da je delovao poput otmenog pirata koji je zalutao na bojište. A kada je zastao ispred prvog vojnika u stroju, zagledao se svojim jedinim okom i odmah grmnuo. Vojniče, zamenite tu pertlu na čizmi, visi vam. Čak ni najsitniji detalj nije promakao njegovom sokolovskom pogledu. Takav je bio Adrian Carton de Wiart, neumoljiv prema neprijatelju, ali i strogo profesionalan prema svojim ljudima, uvek spreman da ih vodi primjerom. Kada je rat okončan, malo ko bi mu zamerio da je otišao u zasluženu penziju. Njegovo telo je bilo izubijano, a slava obezbeđena. Ali ne, mir mu nije dao mira. Već 1919. godine, 40-godišnji Carton de Wiart traži novu akciju. Britanska vlada ga šalje u Poljsku, koja se tek bila oslobodila i borila za opstanak okružena neprijateljima. Evropa možda jeste potpisala primirje, ali u Poljskoj je besneo novi rat protiv boljševičke Rusije i drugih suseda. Adrian stiže u Varšavu kao deo britanske misije, ali naravno on ne sedi skrštenih ruku za stolom. Ubrzo se obreo na samoj liniji fronta, savjetujući i pomažući poljskoj vojsci. Ni tamo ga meci nisu zaobišli, niti avanture. Putovao je malim avionima iznad ratom zahvaćene zemlje kako bi stigao gde treba, ali to se pokazalo opasnijim nego što je mislio. 2 puta su njegova letelica doživjela udes, srušila se usled lošeg vremena ili kvara. Svaki put je naš neuništivi vojnik izvukao živu glavu iz kužvanog trupa aviona. Posle drugog pada, kroz šalu je pisao prijateljima da će odsad radije putovati vozom nego avionom, da ne iskušava sreću. No nije se klonio opasnosti na terenu. Jednom prilikom našao se na oklopnom vozu blizu fronta kada su ga napali konjanici Crvene armije. Dok su se Poljaci borili s napadačima, Adrian je izašao na otvorenu platformu lokomotive sa revolverom u ruci i počeo da puca na jurišnike, prkosno kao da je i dalje u westernu, a ne u stvarnosti. Usred tog okršaja u metežu je čak pao sa voza na šine, ali, verovali ili ne, uspeo je da se brzo pridigne
i ponovo uskoči u pokretni voz, nastavljajući borbu. Poljaci su ostali zadivljeni ovim činom. Po završetku tih ratova, poljska vlada je toliko cenila njegov doprinos da su mu poklonili jedno imanje na selu. Tako je narednih 20 godina Adrian Carton de Wiart provodio kao ugledni poljski veleposjednik. Lovio je, uživao u miru na selu i čak se oženio poljskom groficom. Ali da ne bude zabune, to nije bio kraj njegove ratne priče. On je samo strpljivo čekao novu oluju. A nova oluja je došla 1939. godine. Drugi svjetski rat započinje nemačkom invazijom Poljske. Carton de Wiart je tada već imao 59 godina, vreme kada su mnogi generali odavno u penziji. No čim je čuo vest o ratu, on bez oklevanja oblači uniformu i stavlja se na raspolaganje. Poznavali su ga u britanskom vrhu i odmah su znali gdje će biti dragocen. Šalju ga ponovo u Poljsku, ovoga puta kao vođu britanske vojne misije da pomogne Poljacima u otporu. Nažalost, poljska odbrana je trajala kratko pod naletom dve sile, nacista sa zapada i Sovjeta sa istoka. Dok su neprijateljske armije stezale obruč oko Varšave, Adrian je shvatio da je situacija beznadežna. Njegov zadatak je tada postao da izvuče britansku misiju i što je moguće više poljskih saveznika na sigurno. U dramatičnoj koloni automobila krenuli su u bekstvo iz Varšave, dok su nemački bombarderi Luftwaffe kružili nad putevima. Zamislite tu scenu. Kolona diplomatskih vozila juri putem. Oko njih eksplozije i mitraljeski rafali iz aviona koji jezde nebom. Carton de Wiart sedi u jednom od kola. Meci udaraju u put prašeći šljunak, ali on ostaje pribran. U toj jurnjavi jedan automobil biva pogođen i žena njegovog pomoćnika tragično gubi život. On ipak uspeva da izmakne neprijatelju. Sa lažnim pasošem i puno sreće prelazi preko granice do susedne Rumunije. Čak ga je i tu čekala opasnost. Rumunske vlasti pod nemačkim pritiskom htjele su da uhapse britansku misiju, no Adrian opet nadmudruje situaciju. Ukrcava se u jedan mali avion i beži iz Rumunije u posljednjem trenutku. Baš onog dana kada je proruski premijer Rumunije ubijen u puču. Doslovno je izmakao haosu za nekoliko sati. Stiže nazad u Englesku iscrpljen, ali nepovređen. Ni tu se nije dugo zadržao. Rat je besneo na sve strane, a on nije mogao sedeti u kancelariji. Već 1940. Britanci ga šalju da predvodi trupe u očajničkom pokušaju odbrane Norveške od nemačke invazije. Uprkos svojim godinama, sada je već napunio 60, Carton de Wiart skače na čelo jedne ekspedicione brigade. Čim je stigao na norveško ratište, neprijatelj ga je pozdravio. Njegov avion je prilikom sletanja napadnut od strane nemačkog lovca. Mecima su izrešetali trup dok je dodirivao vodu fjorda. Njegov adjutant je ranjen pored njega, ali Adrian izvlači povređenog mladića i ne dozvoljava da ih panični napad omete. Čak ni ovaj bliski susret sa smrću, još jedan u nizu, ga ne usporava. Nažalost, cela norveška operacija bila je loše isplanirana i osuđena na propast. Britanske trupe koje je vodio naš junak našle su se uskoro pod teškim neprijateljskim napadom, bez dovoljnih zaliha i oružja, po snegu i ledu, bombardovane iz vazduha. Carton de Wiart je video da je povlačenje jedina opcija. Kada je stiglo naređenje za evakuaciju, lično je organizovao povlačenje svojih vojnika kroz planine do obale. Pod neprestanim napadima uspeo je da izvede sve ljude do evakuacionih brodova. Na dan kada je posljednji saveznički brod isplovio iz Norveške, 5. maja 1940. Adrian je na svoj 60. rođendan stajao na palubi ratnog broda, okružen eksplozijama i posmatrao obalu kako nestaje u daljini. Ko bi rekao da će čovek u 7. deceniji života jurišati s puškom po planinama i preživeti? Ali to je bio on, neuništivi vojnik koji ne priznaje godine ni izgovore. Po povratku u Britaniju, kratko vreme su mu nadređeni govorili da je mator za prve borbene linije. Postavili su ga na dužnost u pozadini, što je za njega bilo ravno kazni, no Adrian se nije mirio s tim.
i ubrzo se pokazalo da svet itekako još treba njegovih usluga. 1941. godine Hitlerova Nemačka spremala se da napadne Jugoslaviju, a Britanci su u posljednji čas pokušavali da pomognu maloj zemlji koja se odupirala nacističkom pritisku. Koga poslati na tako opasan i haotičan zadatak? Naravno, generala Cartona de Wiarta, čoveka koji je preživeo sve moguće situacije. U proleće 1941. ukrcao se u bombarder Vickers Wellington i poleteo ka Balkanu kao šef britanske vojne misije. Sudbina, međutim, kao da je imala još jedno iskušenje za njega. Nakon posete Beogradu, njegov avion je krenuo dalje, ali nikada nije stigao na odredište. Tokom noćnog leta preko Sredozemnog mora, negde iznad obale Libije pod italijanskom kontrolom, oba motora aviona su stala. Posada je očajnički pokušala prinudno sletanje na vodu. Mrak, more i neispravan avion. Šanse za preživljavanje minimalne. Bombarder je udario u talase i počeo da se raspada. U tom strahovitom padu naš Adrian je udario glavom i izgubio svest. Avion je brzo tonuo u hladnu vodu. Moglo je tu da se okonča sve, da posle svih metaka i bombi on potone kao kamen na dno mora. Ali, kao u filmu, ledena voda ga je povratila iz nesvesti. Šok od hladnoće naterao ga je da proguta vazduh i shvati da mu život visi o koncu. Razbio je prozor olupine i izronio na površinu, grcajući pod svetlošću mesečine. Oko njega komadi aviona i još nekoliko preživelih članova posade. Umesto da paniči, brzo se snašao. Zaplivao je ka obali udaljenoj oko kilometara. Možete li zamisliti tu scenu? Čovek od 60. godinu, jednooki jednoruk, sav mokar i krvav od udarca, kako pliva u mrkloj noći ka nepoznatoj obali, dok neprijatelj možda vreba. Ipak uspeo je. Iscrpljeni preživeli doplivali su do libijske obale i tu ih je, na njihovu nesreću, sačekala italijanska vojska. Britanski general u mokroj uniformi odmah je zarobljen. Sada je Adrian Carton de Wiart postao ratni zarobljenik. Situacija nova za njega, ali budite uvereni, ni tu nije izgubio borbeni duh. Italijani su znali koga su uhvatili. On nije bio običan vojnik, već čuveni britanski general i odlikovani heroj. Zato su ga smestili u posebni zatvor za visoke oficire, u stari zamak Vincigliata u Italiji. Tamo je već bilo nekoliko britanskih generala koje je Rommel zarobio u Africi. Možda su Italijani mislili da će ovi gospodini provoditi dane mirno ispijajući čaj iza debelih zidina. Ali nisu računali na neuništivog Adriana. Čim se oporavio od avionske nesreće, počeo je da kuje planove za bekstvo. Upoznaje se sa ostalim zatvorenicima. Među njima su bila i neka slavna imena britanske armije i odmah ih motiviše da ne sede skrštenih ruku. Njih četvorica sklapaju dogovor. Pobeći će po svaku cenu. Ubrzo su se dali na posao. Potajno, kašikama i improvizovanim alatom počinju da kopaju tunel iz zamka. 7 meseci su strpljivo noć za noć čeprkali zemlju ispod noseva italijanskih stražara. U međuvremenu Carton de Wiart je postao omiljen među drugovima u zarobljeništvu. Jedan britanski lord, njegov sapatnik, pisao je da je Adrian divan lik, neviđeno psovački raspoložen, što nas beskrajno zabavlja. Dakle, čak i u tamnici naš general je održavao duh vedrine uz sočne psovke i dizao moral drugima. Konačno je tunel bio završen i jedne večeri 1943. oni beže iz zamka Vincigliata. Zamislite samo tog prizora. Izlaze na slobodu kroz rupu u zemlji izvan zidina i beže u mrak. Carton de Wiart je tada imao 62 godine, ali to ga nije sprečilo da pokuša ono što bi malo ko u tim godinama – beg kroz neprijateljsku zemlju. Plan je bio da se dočepaju obale i ukrcaju na brod. Da bi izbegao sumnju, Adrian se čak maskirao u italijanskog seljaka. Obukao je seljačku odeću i pokušao da se uklopi među lokalno stanovništvo, ali nije to bilo lako. Kako da sakrijete povez na oku, prazni rukav i sve ožiljke? Još da se pretvarate da ste italijanski seljak kad ni reč italijanskog ne znate. 8 dana je naš begunac lutao na slobodi, menjajući skrovišta i izbegavajući patrole. Ceo narod i vojska su bili na oprezu zbog odbeglih generala. Na kraju su ga italijanske vlasti ipak uhvatile ponovo. Možda je nekom stražaru zapao za oko čudni, jednooki seljak koji ne priča. Tako su se Adrian i družina vratili iza rešetak, no čak ni tada nije klonuo duhom.
Verovatno je odmah smišljao novu priliku za bekstvo. I zaista, prilika je došla, ali iznenada i neočekivano. Avgusta 1943. godine, posle 3 godine ratovanja, Italija je potajno rešila da istupi iz saveza sa Nemcima i preda se saveznicima. Međutim, kako to izvesti, a da se Hitler ne doseti na vreme? Trebao im je pouzdan posrednik za pregovore sa Britancima. I koga su se setili? Upravo tako, britanskog generala koga su držali u zarobljeništvu. Italijanska vlada iznenada izvlači Cartona de Viarta iz zatvora i vozi ga za Rim. Zatekli su ga verovatno iznenađenog. Umjesto ispitivanja ili streljanja, oni ga ljubazno mole za uslugu. Želeli su da on odleti u neutralni Portugal, sastane se sa britanskim izaslanicima i prenese ponudu Italije da se preda. To je bio deo tajne misije za sklapanje primirja. Adrian se u prvi mah sigurno čudio ironiji. Ceo život se bori protiv neprijatelja, a sada ga taj isti neprijatelj šalje kao glasnika mira. Naravno, pristao je, ali ne bez doze svog prepoznatljivog humora. Kad su mu rekli da mora skinuti uniformu i obući civilno odelo da ne bi privukao pažnju, on je uz podsmeh rekao da pristaje samo pod uslovom da ne izgleda kao kakav žigolo u tim civilkama. Italijani su mu skrojili pristojno odelo, koje je on kasnije čak pohvalio da je jednako dobro kao savršeno odelo sa Savile Rowa. Tako dotjeran, ovaj brkati jednooki gospodin sa protezom umjesto ruke otputovao je u Lisabon zajedno sa italijanskim pregovaračem. Misija je uspešno obavljena. Britanci su primili poruku o italijanskoj predaji. Čim je posao završen, Carton de Viart je pušten na slobodu. Prekinuo je svoj put ratnog zarobljenika i preko Španije se vratio u Englesku krajem avgusta 1943. Izvukao se živ i zdrav, čak i dobro odela. Italijani ga nisu mogli ubiti, zatvor ga nije mogao zadržati, kao da ga je sreća pratila na svakom koraku, iako bi se pre moglo reći da je to bila mešavina neverovatne sreće i neuništivog duha. Moglo bi se reći da je tu konačno okončana njegova borbena karijera. Preživeo je 2 svetska rata i napunio 63 godine. Ali ne, Adrian Carton de Viart je imao još jedno poglavlje ispred sebe. Sam britanski premijer Winston Churchill pozvao ga je na razgovor odmah po povratku. Trebao mu je posebni izaslanik za daleku Kinu, gdje su se vodi komplikovani pregovori sa kineskim saveznicima usred rata protiv Japana. Churchill je znao da je Adrian iskusan i otporan na svaki pritisak, savršen za delikatnu misiju. I tako neuništivi vojnik seda na avion još jednom i leti polovinom 1943. prema Aziji. Uz put prisustvuje čuvenoj konferenciji u Kairu sa Churchillom, Rooseveltom i kineskim liderom Chiang Kai-shekom, a zatim nastavlja ka kineskoj ratnoj prestonici Chungkingu. Tamo će provesti naredne 3 godine kao lični Churchillov predstavnik. Naravno, ovaj period nije bio toliko ispunjen mecima i bombama kao prethodni, to je više bila diplomatska borba, ali čak i tu se Adrian pokazao onakav kakav jeste, direktan i neustrašiv. Sreo se jednom prilikom i sa vođom kineskih komunista Mao Tse-dungom, koji tada još nije bio na vlasti, ali je bio značajan saveznik protiv Japanaca. Na jednoj večeri Mao je držao dugu ideološku tiradu, a naš general, naviknut da prekida besmislice, upao mu je u reč i otvoreno ga iskritikovao. Rekao mu je u lice da je trebao više da se bori protiv Japanaca umjesto što čuva snagu za unutrašnju politiku. Možete li zamisliti tu smelost? Svi za stolom su zanemeli. Kritikovati Maoa na njegovom terenu bilo je nezamislivo. Mao je navodno na trenutak zanemeo, a onda se nasmejao prešarši preko toga. Da li mu je zaista bilo smešno ili je samo politički izdržao, nikada nećemo znati. Ali Adrian Carton de Viart nikada nije ustuknuo ni pred kakvim autoritetom, ako je verovao da je u pravu. Bio je to još jedan dokaz njegove prgave, iskrene prirode. Tokom boravka u Kini, iako daleko od fronta, njega nije mimo išla ni posljednja anegdota vezana za njegovu besmrtnost. Još jednom je preživeo pad aviona. Pred kraj misije, dok je putovao unutar Azije,
Avion kojim je leteo se srušio pod nerazjašnjenim okolnostima. Naravno, naš neuništivi general je ponovo izašao iz olupine sa samo lakšim povredama, kao da ga je sudbina iskušavala do samog kraja. Konačno, 1947. godine, nakon gotovo 50 godina ratovanja, Sir Adrian Carton de Wiart rešio je da okači šlem o klin, odnosno da se penzioniše. Imao je 67 godina. Britanska vojska se oprostila od svog legendarnog ratnika koji je preživeo skoro sve što se preživeti moglo. Ali verovali ili ne, čak ni miran penzionerski život nije prošao bez drame za njega. I to na krajnje ironičan način. Na putu povratka kući iz Azije, svratio je u Rangun kao gost britanske komande u Burmi. Tamo se silazeći jednom prilikom niz stepenice sapleo na prostirku i pao. Taj banalni pad niz stepenice doveo je do toga da je polomio nekoliko pršljanova kičme i izgubio svest. Čovek koji je preživeo tolika ranjavanja i katastrofe, umalo je stradao od stepenica. Srećom ni toga nije slomilo. Brzo se oporavio u bolnici, pokazujući i ovaj put zadivljujuću vitalnost. Nakon toga se vratio u svoju voljenu Britaniju, a deo godine je provodio i u Irskoj, gde je napokon dočekao starost u miru. I zaista posljednja dekada njegovog života bila je mirna i srećna, kao čudan kontrast svemu pre. Njegova supruga, poljska grofica koju je oženio još pre rata, umrla je 1949. godine. Iako u 70. Adrian nije želeo da ostane usamljen, čak ni u tome nije odustajao od života. Sa 71 godinom on se ponovo ženi, ovog puta engleskinjom Ruth, koja je bila preko 20 godina mlađa od njega. Kako je sam govorio kroz šalu, posle toliko ratova, valjda je zaslužio i malo porodične sreće. Nastanili su se u prekrasnoj seoskoj kući u Irskoj, okruženi zelenilom i tišinom. Tamo je ovaj nekadašnji vitez ratnik dane provodio u bašti, pecajući ili prepričavajući svoje dogodovštine unucima prijatelja. Ponekad bi ga posetio poneki stari saborac ili visoki oficir da čuje iz prve ruke legendarne priče, jer mnogi prosto nisu verovali da je sve to istina dok ne čuju od samog Adriana, uz njegov karakteristični duhoviti osmeh i čašicu viskija. Sir Adrian Carton de Wiart, The Unkillable Soldier, doživao je duboku starost. Preminuo je mirno, u snu, 1963. godine, u 83. godini života. Kažu da je otišao bez ikakvih velikih bolova ili patnje. Jednostavno se ugasio, poput sveće koja je dogorela. Kad se vest o njegovoj smrti proširila, jedan britanski vojnik je navodno prokomentarisao: izgleda da smrt konačno nije imala drugog izbora nego da dođe tiho, dok spava. Zaista, posle svega što je preživeo, bilo je teško i zamisliti da bi jedan čovek ili metak mogao doći glave Adrianu Cartonu de Wiartu. Na kraju svog životnog puta, ovaj neverovatni čovek ostavio je za sobom memoare pod naslovom Happy Odyssey, srećna Odiseja. U njima je opisao svoje pustolovine tako skromno i jednostavno, kao da priča o nekom drugom. Ipak, iz te knjige potiče i njegova najčuvenija rečenica koja savršeno oslikava njegov karakter. Nakon svih rovova, juriša, rana i gubitaka koje je pretrpeo tokom Prvog svjetskog rata, Adrian je zapisao: iskreno rečeno, uživao sam u ratu. Da, uživao. Taj kratki citat mnoge ostavlja bez teksta. Kako je moguće uživati u takvom paklu? Ali za njega rat je bio životna strast. On nije voleo stradanje ili smrt, ali je voleo izazov, adrenalin borbe, drugarstvo vojnika i osjećaj da je u žiži istorije. Bio je, kako bi se reklo, ratnik do srži, posljednji izdanak jedne stare garde avanturista koji su rat gledali kao pozornicu časti i hrabrosti. Naravno, čak i on je znao izreći da je rat užasan, ali prosto nije mogao da zamisli sebe iza kancelarijskog stola dok drugi idu u boj. Adrian Carton de Wiart ostao je upamćen kao čovjek neverovatne izdržljivosti i hrabrosti, gotovo nadljudskih razmera. Sa povezom preko oka i praznim rukavom uvek je nosio osmeh prkosa, koji kao da je govorio: ništa mi ne možete. Njegovi savremenici su ga smatrali hodajućom legendom već za života. Mnogi su mislili da je to preterivanje ili mit, dok ga ne bi sreli lično. A on je bio vrlo jednostavan, skroman u nastupu, pomalo zajedljivog humora i sasvim neposredan. Uprkos svom plemićkom poreklu i visokim počastima,
psovao je kao vojnik iz naroda i radije provodio vreme sa počinjenima nego sa generalima u salonu. Ta neustrašivost, spojena sa lakoćom duha, činila ga je zaista jedinstvenim. Danas priča o neuništivom vojniku možda zvuči kao filmska fikcija, ali nadmašila je i najluđu maštu scenarista. Jer ko bi poverovao u lika koji preživi sve te ratove, metke i padove, a da pritom umre prirodnom smrću u poznoj starosti. Zato nas život Adriana Cartona de Wiarta podsjeća na onu izreku: istina je čudnija od fikcije. Kada god pomislimo da smo čuli sve o ratnim herojima, dovoljno je da se setimo ovog jedinstvenog čoveka. On je dokaz da ponekad stvarnost napiše najneverovatniju priču. Priču o čoveku koji nije želeo da bude ubijen i koji uprkos svemu nije bio ubijen. Hvala vam što ste ispratili ovu izuzetnu životnu odiseju sa nama. Nadamo se da vam je priča o Sir Adrianu Cartonu de Wiartu bila zanimljiva i inspirativna. Neuništivi vojnik pokazao nam je šta znače hrabrost, upornost i malo lude sreće. Do sledećeg susreta zapamtite, ponekad i nemoguće može postati moguće. Životi poput ovoga to najbolje dokazuju. Živeli.